ke hi mon zo kan ya certified personal trainer kan ni voina hian good morning karon demonstrate dona good morning hi unsupported compound movement ani ya compound movement kan ti hian joint pakhat ai tam ache thian compound movement kan ti ya abar hi straight line travel thin bok ani ti chuan unsupported compound movement kan ti hian unsupported kan ti hian kan feet ti lo hi kan feet chhuata in rap ti lo hi support om lo hian support om lo wa kan exercise hian unsupported compound movement kan ti thin bok ani good morning hi kan lower back kan kong tan te kan glutes tan te kan hamstrings kan mal pui hnung lampang tana ti chakna tana tha em em ani ole tuna hian good morning setup karon demonstrate dona ama severa chuan slightly shoulder width apart in bar hi false gripping kan von dona ti chuan kan om hi bar kan vasik tiranga kan shoe lace hi bar zona om turani ti chuan bar hi kan posterior del cha kan danga ta hian voi kat kan dinganga two step kan back ang 1 2 ole ti hian kan bend over hian hip hi nunglama kan hinge back don ani kan chuk pa hian bar hi kan risa an rolla straight line a travel turani ole tuna kan muang hian kan bend over pa hian bar hi kan risa an roll tha kan chho pa hian kan roll chho le a he hian center of gravity min maintain tira stability atiket mm bok ani ole tuna kan muang hian kan squat thama ma a knee flexion tam em wangin kan working muscle kan target muscle erector spine lower back in contracture atitlema effectiveness atitlem em boka ti chuan kan half squat awang hian injury thlen na chance atam bok ani ole tuna kan muang hian bar hi kan risa kan roll lawa he hian kan spine a kan hnunga hian injury athen du mm a kan stability kan min hlau tir bok ani kan base of support hi kan midpoint kan cue point ania ti chuan kan center of gravity hi kan konga oma kan bend over emo kan thuthian kan center of gravity hi kan sternum a kan torso a hian a chowa chuan resistance kan ti hian resistance chu a weight om na hi ania ti chuan good morning a hian kan bend over hian kan base of support kan cue point le kan center of gravity kan sternum a chowa kan torso a chowa le kan resistance hi a in zone turania compound movement hi straight line in a travel ni ti kan share tha exercise weight exercise kan ti hian line of resistance le line of movement a in zone hian kan workout effective mm ani ole khati zong kha good morning exercise karon ti lan theide chu ni a kan youtube channel hi milo subscribe sak vengi turin kan yen chu ni an lo me